Ugwimi wa nyamu kaunti-ini ya Kajiado ni wongererekete na gikiro kinene giko giica ikuhi ari guikio ngono kwa mundurume umwe uranyitikanire na nyama cia thiya na thwariga. Kuringana na OCPD wa Kajiado ya gatagati Daudi Loronyokwe augite mundurume uyu na uria kurikanite ta mutu wa mutie arari mihang'o-ini ya gutwara nyama ino kaunti-ini ya Nairobi riria arahobanirio ni maabithaa borithi ide muruna we arahota gwethana. Wakapatikana na hiyo nyama na pia wakapatikana na silaha ambaye ni slashers, torches, king'ora na vitu vingine. Kari moja Renja. Nafikiri alijeruhiwa kulingana na hiyo harakati ya kupambana na wajangili na akaumia kidogo. Mutu wa mutie ni areganite na ripoti ati niwe urari mwene nyama iria aranyitikanire nacio akiuga uria urorire ni uramuhete wira wa kumukuira nyama icio no inde maundu marituha arethara na kumutiga thina-ini. Kufika huko akaniambia yeye uanga anafanya hii kazi, nimsubiri amalize kazi yake nimrudishe. Sasa tukirudi tulipofungulia jioni ndio nilisikia nimegongwa nyuma. Nikaanguka. Kuanguka hao askari wakanilalia, wengine wananipiga mpaka miguu. Sasa mimi nikazirei, nikawa niko hapo na siwezi inuka na nini. Mihang'o ya gwethana na mundurume uria uretharire niyambikitwo guko ikari makiurio kunyitanira na maabithaa borithi gutigirira ugwimi wa nyamu cia githaka ni wahukio kaimana. Ngiribotera Kameme TV ritoroko ni Wanjiru wa Foro.